Nshuti bakunzi b'urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV, turabaramutsa turizera yuko mumeze neza, ariko kandi nabo bitameze neza mwihangane. Umuntu yababwira ngo mpore none biba bimeze neza, ejo bikaba byagenze ukundi. Niko isi yacu imeze, ntabwo ibihe bihora ari bimwe. Waba warigeze ufata kalendari yo mu yindi myaka ugasanga ihura neza n'iy'uyu mwaka, amatariki yose ari ku minsi imwe y'icyumweru, nta kintu na kimwe gitandukanye. Ibi si impanuka kandi si amahirwe gusa, ni ihame rya siyanse rishingiye ku mibare n'iminsi igize umwaka nuko izenguruka mu cyumweru. Muri kumwe rero na Fidèle de Jesus, iyi ni YouTube channel Uburezi Official TV. Uyu munsi turagaruka ku kibazo benshi bibaza: ni gute kalendari y'umwaka wa 2009 ihura n'iya 2015 n'iyindi myaka, ndetse ugasanga birahura neza n'umwaka wa 2026 ari wo uyu nguyu turimo. Impamvu ni iyihe rero? Bibaho bite? Kandi ni iyihe yindi myaka ihura 100% n'umwaka wa 2026? Kalendari dukoresha ku isi igizwe n'iminsi 7 igize icyumweru. Umwaka usanzwe ugira iminsi 365, naho umwaka w'inshuro bishatse kuvuga utari igiharwe uzwi nka leap year ugira iminsi 366. Mukurikire neza kugira ngo muze kubisobanukirwa. Iyo ugabanyije iminsi 365 n'iminsi 7 y'icyumweru hasigara umunsi umwe. Ibi bisobanuye ko umwaka ukurikiraho utangira ku munsi ukurikiye w'icyumweru. Mu mwaka w'inshuro ubwo ni ukuvuga umwaka utari igiharwe, wa wundi ugira imyaka 366, wa munsi wongerwaho cyangwa se wongeweho wa 29 Gashyantare utera gusimbuka iminsi 2 ku itangira ry'umwaka ukurikiyeho. Mukomeze mukurikire kugira ngo tubashe kugendana. Iyi niyo ntandaro y'itandukaniro rya kalendari, ariko kandi ni nayo ituma hari imyaka imwe n'imwe ishobora kongera guhura neza. Muri kumva yuko ipfundo riri mu kwezi kwa kabiri hagati y'itariki ya 28 ndetse na 29. Murabizi yuko umwaka umwe hari ubwo ukwezi kwa kabiri kugira iminsi 28, ubutaha kukazagira 29, bityo ngira ngo ababyibuka neza muri primaire twarabyigaga. Kugira ngo kalendari ebyiri zihure neza 100%, hagomba kuba ibintu 2 by'ingenzi bihuye. Aha rero muhakurikire. Icya mbere, imyaka yombi igomba kuba imwe mu bwoko. Bishatse kuvuga igomba kuba ari igiharwe cyangwa se atari igiharwe, ihuza iminsi. Icyo ni icya mbere. Bishatse kuvuga yuko yaba isanzwe y'igiharwe cyangwa se ari imyaka y'inshuro itari igiharwe, yose ibigomba kuba ihura ifite iminsi, yaba ifite iminsi y'ibiharwe cyangwa se ifite iminsi itari ibiharwe. Icya kabiri rero, imyaka yombi igomba gutangira ku munsi umwe w'icyumweru. Niba ari ku wa mbere, ubwo ni ku wa mbere. Niba ari ku cyumweru, ni ku cyumweru. Niba ari ku wa kabiri, ubwo ni ku wa kabiri. Ni ukuvuga ngo icya mbere, kugira ngo imyaka ibashe guhuza kalendari, ni uko igomba kuba isa, yaba ibiharwe cyangwa se itari ibiharwe. Icya kabiri ni uko iyo myaka yombi igomba gutangira ku munsi umwe w'icyumweru. Ese ni ku wa mbere, ese ni ku wa kabiri, ese ni ku wa gatatu. Iyo minsi umwaka utangiriyeho igomba kuba isa cyangwa se ari umunsi umwe. Iyo ibi byombi bihuye, amatariki yose agwa ku minsi imwe y'icyumweru, guhera tariki ya 1 Mutarama kugeza ku ya 31 Ukuboza. Turebere hamwe rero umwihariko w'umwaka wa 2026.
umwaka wa 2026 ni umwaka usanzwe, si uw'inshuro, kandi utangira uwa 4 tariki ya 1 Mutarama. Bishatse kuvuga yuko ni igiharwe. Mbese mwaba mwibuka yuko watangiye ku itariki ya 1 Mutarama ari kuwa 4? Ibi bisobanuye ko kalendari yose ya 2026 ishobora guhura n'indi myaka yose isanzwe itari leap year, ikaba yose itangira hari kuwa 4. Niyo mpamvu kalendari ya 2009 ihura neza n'iya 2026, kuko nawo wari umwaka usanzwe ukaba waratangiye kuwa 4. Birashoboka yuko utabyibuka, ariko umwaka wa 2009 watangiye ari kuwa 4. Niyo mpamvu rero kalendari nayo ihura neza n'uyu mwaka turimo wa 2026. Impamvu iyo myaka ihura n'icyo siyanse ibisobanuraho, ubu nibyo tugiye kureba. Turareba neza ibyo siyanse ivuga kuri iyi mpamvu amakalendari cyangwa se imyaka igenda ihuza za kalendari. Nubwo twigeze kubikomozaho tukabona ibintu bibiri bituma imyaka ishobora guhuza iminsi neza, reka tuvuge kuri iki kintu. Mu mibare ya kalendari hari uruziga rwisubiramo kenshi cyane. Kalendari ishobora gusubira mu ishusho imwe nyuma y'imyaka 28. Nibwo ushobora kongera kubona kalendari igarukanye isura yigeze kugira mu myaka runaka. Iyo myaka isaba guhuza buri cyose. Kenshi cyane kalendari ishobora gusubira mu ishusho imwe nyuma y'imyaka 28. Nibwo ushobora kongera kubona kalendari igarukanye isura yigeze kugira mu myaka runaka. Iyo myaka izaba ihuza buri cyose. Iyi ngingo si ihame, mubifate nk'ihame. Niyo mpamvu twavuze ngo kenshi cyane, kubera yuko ubaze muri 2009 aho kalendari yaho isa n'iyi ngiyi ya 2026, ntabwo wasangamo imyaka 28. Rero niyo mpamvu twavuze ngo kenshi cyane, ariko urumva yuko hashobora kubaho irengayobora bitewe n'uko hari imyaka y'inshuro isimbuka. Bishatse kuvuga imyaka itari biharwe igenda isimbuka. Hari n'izindi ntera ngufi zibaho nko mu myaka 11 cyangwa se mu myaka 17, bikaba byatuma rero kalendari zihura nyuma y'icyo gihe. Ibi bisobanura ko ibiba byabaye bitagomba gufatwa nk'ibidasanzwe, ahubwo ari ihame ry'imibare n'igihe. Hari benshi batajyaga babitekerezaho cyangwa se ngo babihe umwanya. Niyo mpamvu twashatse kubivugaho kugira ngo abantu babimenye. Nubwo wazahura na kalendari ukabona irasa neza n'umwaka ugezemo, umenye yuko bibaho cyangwa se bishoboka. Tugiye kurebera hamwe urutonde rwa za kalendari zihura na 2026. Dusoza iyi documentere tugiye gutanga urutonde rw'imyaka izwi neza ko ihura 100% na kalendari y'uyu mwaka turimo wa 2026. Amatariki yose ahura, iminsi y'icyumweru ihura, nta tandukaniro na rito. Iyo myaka irahura neza 100% n'uyu mwaka. Iyo myaka rero ni 1987. Abavutse icyo gihe rwose ndabashuhuje. Niba munyumva mumenye yuko mbaramukije. Hari rero 1987, hakaba 1998, hakaba 2009, hakaba 2015, hakaba umwaka wa 2026 ari wo wuyu turimo, hakaba kandi umwaka wa 2037. Uwo nawe uzaba ufite kalendari imwe isa neza 100% n'iziyi myaka. Hakaba noneho
umwaka wa 2043. Abazageza icyo gihe muzasanga bihura neza 100%. Iyi ntera irakomeza no mu yindi myaka iri imbere n'iyashize hashingiwe kuri rya hame rya siyansi. Ibi bitwereka ko igihe kitagenda mu kajagari, ahubwo gikurikiza amategeko nyayo. Iyo wumvise uko kalendari ikora, ubona ko n'imyaka isa n'iyitaruye ishobora guhurira ku murongo umwe. Nshuti bakunzi bacu rero, naha dusubikiye icyegeranyo mbarankuru cyacu. Mukomeze gukurikirana YouTube channel yanyu Uburezi Official TV. Ni channel musangaho amakuru n'ibyegeranyo mbarankuru bibafasha gusobanukirwa naho isi igeze. Abari mu Rwanda no mu mahanga, imigabane yose y'isi, mukomeze kudushyigikira mukanda subscribe kugira ngo tumenye niba ibyo dukora biba byabagezeho. Muduhe like, muduhe comment kugira ngo n'abandi babone ibitekerezo byanyu. Mukomeze kugubwa neza rero, turabakunda mwebwe n'imiryango yanyu. Ciao ciao.